U medijima su ostali zabilježeni samo događaji vezani za 11. kolovoz. Treba istaći kako je međunarodna diplomacija imala unaprijed sve podatke o akciji Oluja. Časnici UNPROFOR-a službeno su obavijestili sve krajiške komandante o svim vojnim detaljima. Krajiški Srbi su znali da će Oluja započeti 4. kolovoza točno u 5 sati ujutro. Pripreme za obranu bile su potpune i jedinice su bile popunjene. Svaka srpska postrojba imala je osiguranu logistiku za mjesec dana samostalnog ratovanja. U okruženju ostao je cijeli kordunski korpus sa 35.000 civila. To su bili teroristi ili četnici čije smo sudbine pratili tijekom ovog filma, te članovi njihovih obitelji. Predaju je izvršavao Tošo Pajić, odgovoran za svaki ratni zločin kojeg je Martićeva milicija napravila na području Banovine i Korduna. Prvi dan te poznate kolone u medijima nikad nije realno prikazan. Njega je obilježila kolona novih i skupocjenih automobila. Slika je više ukazivala na turističku gužvu nego na izbjegličku kolonu. Toga dana nije bilo ni jednog traktora. Vozači su bili svi do jednog vojno sposobni muškarci, a mnogi još u uniformama. Žena, djece i staraca nije bilo. Čekalo je približno 90.000 dobro utvrđenih i pripravnih vojnika. Hrvatska vojska uspjela je za svega 3 dana ostvariti veličanstvenu pobjedu u jednoj neravnopravnoj, prodanoj i lažiranoj utakmici. Noć pada, a u vozilima su dojučerašnji teroristi. Drugi dan pojavili su se traktori, ali i nadalje vozači su bili očigledno bivši teroristi i ove slike ne mame suze. Iz tih razloga ni drugi dan kolone se ne objavljuje u medijima. Taj dan je bio oblačan i hladan i nije se okupilo mnogo znatiželjnika. Nije bilo ni značajnih incidenata, nije bilo više ni skupih automobila. Na red za bijeg došla je srednja četnička klasa. U ovu noć pada, a u vozilima su dojučerašnji teroristi. Svanuo je i taj dan 3. Bilo je sunčano i toplo vrijeme, došlo je i mnoštvo znatiželjnika. Dojučerašnji teroristi bili su već u Beogradu. U koloni su na red stigli oni najjadniji, napuštene žene i djeca i ostavljeni roditelji. U nastaloj gužvi dogodilo se nekoliko manjih incidenata i baš ti snimci tog 3. dana kolone jedino se pojavljuju u medijima. Svega nekoliko dana ranije sinovi ovih osoba starije životne dobi sijali su smrt planirajući napasti i Zadar i Gospić i Viroviticu. Vjerovali su do zadnjeg trenutka u san o velikoj Srbiji. Nek odjavna špica ovog filma bude opomena svima onima koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, a danas se više ničega ne sećaju.
A ovi sam pjesma, evo majke, svidam se. A ja zastav. Hermani imaju zastavu. Hermani su ukrali dušu muslimanima. Uzeli smo je sve. Sabrom se branimo, Allahovog budžeta držimo, tevekkulom sabrom se branimo, Allahovog budžeta držimo, Bajrak i Fama nosimo. Nama vaše svetosti, ovde samo Gospod može još pomoći. Imajte u vidu da će svako od nas polagati pred sobom i pred istorijom srpskoga naroda ispit, a kako će ga položiti, to će najviše od njega zavisiti.